Down in the garden where the red rose blows, I want to go. Looking like a flower, puzzle me an hour. Slowly let me learn that the red rose rag. For red seeds of all. Mana ia pasili. O le mea tā ua i lo uanganga. Ona o au sa mau e wha mai. Le nei la lolani. Na o ta oto ai le whale mai. Sa o ta oto i lo upatu. Sa manuia le ta otonga. Na o ta oto fo i lo vai. Ua sa o pa uu. E whaafitai o manuia nei mea oma o te le toi whaamtatalaina. Awa o toi loa me o malawa ta o i e whalemai. O whaamanianga nei na o maua mai ai a o i whalemai. Tā sanga mai a te o tō le tamā ma le tināna ngā nuenga whaapele mamanu le e kale sia i ona whaenga e se eke. Na o wi mai ai mai manuia e tonga whitinga li fō mai. Ma o wola i nei o mai le aso. Toi o ni nā iaso tātou o wia le tau sanga fō. O a toa le tau sanga talo na o te hoto. O whaamanianga nā mai le atua. Mō au. Mo lo nei tangata. Ia a mai pēr le atua whaamanianga. Mo le tamama le tinara ngā ruenga whapea e mamano le kale sia. E manuia lava o tau umai le alofo le atua. Tu mau pea le pea alwhani o tātou e aso o malava. Ma ia tātou au lia le tau sanga fōu le manuia le ia lon suafa pānua. Siri, ia mai mo hua lava o no pata wa ina ia tia. Ona o le alofo le atua. Ia te akulava ia i. La tau sanga o mwai. Le tele o whaatita uri mamai o mātou tui. Ia toi lava i na a māri. Ia e whaatitai le alofo le atua. Le fo ua via manuia mai me fo i tau sanga. Whaatitai fo i tele o ngā ruenga tā ua sa te ngai ma le kāwisia. Ona o tau wa sia e lava o ngā ruenga. Ina ia maua se me lei o wale. Tau tua ina o le atua morono whiungang. Ia lea, ia lofa mai pēr le atua po e mai le māra mosi. Ma ia i mātou, na ia whaangangina o mātou wola mātou atua mō le atua. Ia mā o le wā se mai pā. Ona o tau tanga le o mā maua se mā best grandchild. O se tianga whina ia mā ua e kako i lea. Mane kōli. Pa au umi pele ola man marusi a maua. Ai mai sen mafsanga o maua man panap. Ai le ngata ko ile. O tono le kare sia. Mau pel mafsanga pia man manaya. Pia po le nganga mo ngabenga o le alo toi le kare sia mo tasang fo. Our son's achievement at school and our trip to Brisbane, Australia. Highlight for this year for me is when Leo comes home to look after Ainsley, and with work, when I finally got a pay rise, a promotion for work.
rugby anymore? This year I got heaps of certificates and I really enjoyed rugby at school. Ole halai ole 2004 ole mole resource consent fe kako au falsa. Asai lava mo kusiri mo mo sa pa sa e Galicia. Ba ia ole o te mesa ua matau ainga nei tausanga ia o mo e sama leo tau na ola pa fi nei matau ainga ia fa maria ina fo il fa na uri te leo o tulanga ia onga mo e tilia le tilia o le ia fai pa la toa onga ia bele lo malanga leo le tua ia fa maria fa nei lo matua ile mo lo tu pasi ua whaawhaia onga ia ua lo diploma of teaching le tausanga ia vi ia tere lo whamaranga lei o le atua i te o matou a inga ia tere a ia mea tā ua na maua le tausanga no matou a inga whaafifeina i matou ia o onga whanau ua mana ia le tau pai a whanau po le tausanga ia e te me tā ua te o te toi ina ia ia tu pano nai mea ia mare alo pa malanga leo le suele oi mana ko nei tu sana ma to pelo ai ma to ai nga mai Australia ma to kasu sa wele se mo to lua i fa pe ma to ai nga mai Samoa o lo asia ki mai io mana ia lava ma to fa tinga nei ki si masti ma to anko ia malaki so ma fa o ma re ma to fa tinga mo le sai ma pa angam yang Christmas matasan solo suma taina pa pepe toma no alo ya amase foi suma ya wa te akono pe tuo tal se malo se le kalesia ya yo lava in no walo mata to nau ya o ne siri ona taua o tato tau mai to nai tu la ta tau le e tau sa po ya o ne siri ona taua ya te a uli tau sa mo le o fa ia o le ola ma le malosi na o mai le tua ia tātou mai e ona tātou ngā rue ia e miso tau tua ina po i o lana te au mana ngā ruenga tono le tātou e kālesia e miso tātou ai. My highlight for 2004 was when I retired from Japan through the game of rugby, and secondly when I found out my wife is pregnant again. The big highlight for this year is when we're in Samoa, going to spend time with my kids in Samoa away from here. Yeah, first of all, thanks for coming. Ngai mea o whakawainga le kausanga ni ia ta iei me kupu i o langa i le malosi le awa. Ia ngai mea na kupu ai ua o inga ia u lorova lau hanga wa. Ia le ngaka po leo kongo le aina. Ia o le ta whaasawa hui ka miki. Ia le ua wa mai leo inga i kia u lorova kupu ai. Lorova o langa ia ua ma le vai nga le kinde mo ai wa ki ai ia ma fo ka miki. Ia ke le mea ua whakawainga i. Ia kia kongo le ainga ma ngi kausang. Ia mi se hoi le nga ia kur ka kalesia. Ia ia ma ko ma ko fo. Ni tausanga le o si tausanga pia se lo sanga sa ni tausanga telefoni pasti tahu lio mai leo langa le ngasel vale ainga ya alfa ekalesia hot ya ai pensai o ole mau tu lava ole pipe ile tua male pato tua ile tua au mai pe ele malosi te ia whawhita uli. Ia a ole nei a o whiwhitu fia i fo ile mawhauwhau. Ia ono te tasi fo o tangata whaopopo i tonga i mato ainga. Ia ma ngā luenga fo i e fia pea ono le maua pea o ngā luenga e pea ngai ai a wale tau singa o le ainga. This year I really enjoyed going to school and playing sports and hanging out with family and friends. Ia tāno whalawa. Ori mea tā ua ia te uli.
Ito sana oo pa. Oli whakataya leo leo tuona o tau mai ni whai umon ni tau sanga lo mau tere. Leo la male manos. E wila wana mai nisio tai ia ai. Olo whakataya pele tuona lo hoi mai tere manos. Ia ato no ni kusina tau e teo. Olo uola awai. Tiri tau sanga lo fia ngai te male mai. Ia alo fangia te ne tua. E wha ni ui te alo uola te i umana whaiskari sa ia. Ona wala au le tua mo a umwha amuta o ngā tuenga. Ia, le so i mea ti fia ia te au ona o tere au. O tere ia whanau a whanau. Te ulamba wa ia te ia mo pere ulamba maros. Ia mai se fo ine marangatu sa mo matangu file o patasi umama whanau ia whapisi ala tu whanau. Kri ia tere atua ona ole nalo whatele mo wau. Well, le mea tāua mo le tausanga a tātou whale atu iai. Me mua o le whaiele o le tātou whale sāpo, le tātou whale tāpuai. Tātou te manana o email lei tātou te tāpuai e le tātou tua te tauhoi la. Ona whai wha lei le tātou ngā ruenga peo le tātou anga i atu iai. Lona lua o se tasi o vaenga. Ia, pea hoi ona lau ngā pila sāta luai. Ia, tā pena le lei o tātou loto. Malo losi ma te toa o tātou manatu. Ia, wala tātou anga i atu mo lewa moe awali i titi. Te le, mai tau ona tātou maua le loto tasi, ma te tūwha tasi. Ina i mwhai ona whatau nuina le wha moe ma mai e se mai anga le lei. Olo na lua ia, mea masani a, tāua iso se kalesia o le ngā lue watasi vaenga umalawa ngā mata mai lava i ao ngā sā, au talavo, au whipes, mawhutanga tina ia vaenga ese. Ia mea tāua nā moleanga i atu luma wae e loho i le vaenga le nā i le whatino ina. Ia pēa whai ai mai ai la tātou ngā ruenga e tauona le leia tātou toninga, le leia tātou pese. Ia mea umai whaani ai le māpopo. Ia o le tāua le nā leanga i atu i o lima. Ia, ona paule nā, ia paule o lesi mea. Ia, maua pēa o le matua o le ainga nei le ilo malosi. Ia, ai le nganta hoi leo le au mātua o le tātou e kālesia. Ia, sanga soasani pēa ia. Ia le tua wa i leo la malo sia wala la tua ya luma ya mpau ya lava mole nei fia sanga fou pa ta to via tia pau lava mele manto te mana wai ya wa tua yo na fai se fa poi ponga baua ya ta to pisia le nei tau sanga fou se fa poi ponga tele a mau ai fai ia atoa ma tumulinga o le nei lava foi o te fata foi se fa poi ponga tumulinga ia me te foi o lene ia marka matele le o wiva o ila tona o la amatua lava le fenta te o lua ia me te foi makelita o ne foi o la atu lava le pu le ia ta tu fata tali o tu ai ona faini la to te o lua se whanau mai ni sta mai te forward tātou o lo. Ia, mana whalola Next year, I'm gonna make my mom proud by doing my work at school. We're looking forward to 2005 because hoping to earn lots and lots of money so we can buy a house.
Back for my 5 kids and then. Wa mo tasun fo ole e kalisia ina ia ngan lue fatasi ai mai se leo langa o tupu langa lo o tawatia tia i tonu la tato e kalisia pei ole lofa ole tua o na ia foa i mai ai lona o tele o Yesu Keristo na madiu ona ole alo e whapea foi o tato saunioni so kaini so seitu la ai whakino tato ngā ruanga i lea lofa o le tua malona sisi ese mo i tato umalama le kalisia o mua whakai atu i toi ina sunga ia wira ranga nā ia whapea nā ia atinese ranga nā lola tau whai tau watia e mo tau whainga o tato le kalisia o nisi hoi taini ka ese ai peita iane o tele o fatu tua ma le tonu i le tua wa lai ona matanga o firma o tato kama fai se mea i latia e ai o tato e kalisia ia le anime tele mo le to sanga ko pawarde ia tau nu fa mo tato e kalisia fa mo ai me mo na ia tau nu a ole la hoi mato ai ia to anga pea hoi tamaiti ma la tam fai hoi fai pele nga luenga o le fai mea o ngā tamai ia alu Emil House ia ai le hewa maua mai le tusi pasi mai tai nei tausa ia fa tai le tua hoi i le sosoani mai hoi nei ai ngā tau fai tawatia ia ai la tau fai hoi au moa sau tusi pasi awale tau fai ki ole tango mia le fanu le tele nei tātou tama ia ai paule mea i le tausanga fau mo le tātou e kalisia ia toa anga lau mai la tina ma lau mai le se ia na wa veile tātou ngā luenga mai tātou wha moe o loo wha moe ina nei ia ola by goal for 2005 ia ola te ia nau tāu mua o whaamania ina whanau tere o la toa o ngā ia la au tampai e kipi lalo le ave hausi manu kasino ara tampai e whainea o ngā te whanau na ia loa tere mana i maria teine leo Emily Rose so anga ave Emily lea onga manta mo tana ola ia whaktai lama sini au tu o le whaamu moe mo le luafe ma le lima o whaataritari ia ile le olang e ngā ia ile meni piafe pule whaasoa le atua i lana whaasoa i soifua mo le ona vele teimi o whea le aso ai o le whaamoe moe ma o lunga o iai ia tālo soifua i le alofa o le atua ia maua whaatasi e le tātou kālesia le luafe ma le lima i le manuia soifua maua ma le langi ma a o le whaamoe moe ma o ia te au ma le ai ina ia tātou tuwae whaatasi e le tausanga fōu le soifua lau le leima le ola ma le malosi mai le tua. Tasi o whamoe moe ngai sili o na tā ua ia te au le luafe ma le lima. Ia tātou maua le ngā lulue whaatasi. O whamoe moe ngai sili nā ma o le sini au tūfo i le nā o le tāo fi o iai. Ia tātou ngā lulue whaatasi. Ia tātou whialo whanu. Ia tātou whaia le whina ngalo le atua e pea no le a fio le lang. Ia o tau whialo whanu. E ma whaia i o na whātau nuu le whamoe moe. E pea na whāta oto mai. I le ua awhi mani nika. Atono le o se nilo tu sama tu langa pio na iai. Lo iai le la singa tu sai foi male. Ana i kalisia. Ia paule nganga ia maua le kalisia. Se lava ia enga u malava. Le file mu malonu manuia. Ani se o lava ina i whanau. Tas vaenga ia. Ia whatawaina lava fol tu langa pio na iai ngā luenga pio na kuaina. Paule nganga ia tātou maule nganga lo tele ngā lugu tātas. Ia whaiai ona whaingofie me malawa tātou titau iai.
Ya me se lava sunga fo to ina me se fo tuolo sai ia tatu halwenga mo peso la so fu de lei lava tonu ai ngalotu ia tatu ono sai me umala la tatu tam fa ye fa yuna tatu moa le nganga moni o lo to so fu ta fa mo lo tatu wo la au na fu mo ngalo to tulanga lea ia manuia te lava ia fu na uma o le lua se me le lima. Next year, I want to play netball and win a trophy. Well, my goal for next year is to get better grades and look for a job so I can earn money and wake up early because my punctuality is real bad and my life support. Achievements for next year is to achieve in my sports and my schooling. I like to play soccer so I get goals. I'm starting school next year. My goals for next year is to get better at shooting goals for netball and improving my work for school and getting better at sports. I want to play rugby and win lots of money. Te mana o ilo uto olua si ifa fonga fale lual mato fale ai ma moa pelo na malo si awal fa nga luenga te le ila utupe ia ale lotu ia ola la kon mo lotu tan fai fa nga le alta la voa ta so e kale si fa nga uma fa ma si asil alta la voa so ani malo si tan fai solo mola so le fai nga ale le la to ngalwenga matele la to tupe awale lu mana yo le kalesia ya etan fai malo lo ta to matu ataule tap tap wa so ani mo la so. Next year I want to achieve more in Sunday school and play more cricket, sports. Next year I think that the church should pay more attention to the youth group and the youth group should do more competitions and start camps. Goals for 2005 improving in schoolwork and in sports. I'm going to get my tabaka. Next year I'm doing my birthday. My goal for 2005 is to buy 10 more houses and I'll become a millionaire. Moving up a level in my piano. To learn how to play drums. Got my brother, my little brother and my mom coming. My goal here is making my daughter's golf come true. What's that? I'm not sure. And hopefully our church will be up. That we can all celebrate and my goal for next year is to have this baby and then go back to work. I'm going to take time off and I have the baby. Ya, kalau ia pun ya ngai puang apa kia mulai ainga mulai pas ke puang dungo le ulang o perpungu lava ya kau sanga sa pa kami kiki de ulang ia umukua wa o fa ngi o fa nga ia umungaku fo o kau pas ke puang ulang o kau la ala o sisi ke puang dunga o ia ngai puang wa umong ngaku le happen de am kangor kau sang am salupo le o nga kumur kau sanga ke pa nga mo fufuanga mo le anga ya kuluma ia pio ngai o le free nga o lo fufuanga ele o langa anga luma ia le se fo yo se fa le se fo ia ya wa inga akwa. Next year I want to play lots of sports. Fare ka ko ia ole fa no lo tai nga mo le ta so po lo o lima nei ta no fa mo ta to e kalsia o ala ko se no le mamma. Building a new church is a good idea.
Many hands make light work. I hope that we all work together so we can do success for year 2005. Ya, talo falava, olo ngo, ufanga, la la tafea, tangia, salai lua sabai, ya. Ya, wa. Faman ya tu tau sanga fo, ne tau sanga pe aulia tu yai maseola masemalos. Ya, ai. Paulava mele matu te mana wai ya, tau nuu fa mo mo la lot. Leila vese si meo no fotalo ela lot Paulava leole. It's really good that we are looking at putting up a church for us, and it's good for our little ones. I know it's going to be hard and costing for us too, but in the end it'll all be worth it. So we look forward to this new church and we'll enjoy it. Thank you. My thoughts about the church, I think it's a good thing, and I just hope everyone will work together and that will make things easier for all of us. Tasi loro nona la fua I le tua, tato mawai le ola ma le fatu tua moni I le tua, o ia na fati noa ngā luenga mo I tatou tau whai te talo fatasi. Ina ia fatasi le tua mo I tatou te o sanai ma aleluia I le tua a mene manuia ki maxima tausen po. Ia pea po mo pea ku ka ku fomo karuai ka ku kalisia o mangai le fomo ia te so sa uma no le wa fu ka ku fa mo mo o le fomo ia sa uma ka ku ma fu ka pea ia o ngai mo wai ia ka ku finu o ku finu malo mo ka ku ma o war ka ku fa mo mo lo mo ngai ka lu sie le lo fo le ku ia ka ka mu ka ku fa mo mo ia ka mu. I think it's good that we're going to build our church. Koe kikil likaya ko inga ele fes falsa. Ya meanga kong kai. Ya, tonga. Laftai laf. Ya nila wa ya tu fo. Yo lela wa dia mole la mona la le ole. La mona fia mare. O ko nga oli wa ya tu wa tafa mai. Ma wa folinga mai la ole atato. O ya. Ya ele ole o la mona la va le ole matua fia la. Ya la mona ya tia o lo fia ma lo fastai le tua o asa mai ta so ngaluenga o e wi lava le amasaina o ya ise te ngaluenga le asa so amasaina vi ia ia lo famalanga le tua a fa ia tau no lo tato fa mo mo ia au lava lo una ta inga ina ia pai on tato ngalu patas e tau no wai lo tato fa mo me mua o le whātukura ia o le ngā luenga a o ngā sa lona lua o le whaamau popo a tili I le vaenga o lo lanto tau areina ma langolangoina fo I le youth ia e lenga te lea o le whaamau popo ina o nisi o tiute e langolango sua a wale ngā luenga a le sunga I le to ina ma le tina o le ngā luenga o whenga iai ia atu ai fo I ma le wawa ai a ngā inisi me tu tia sili o na tāua ma sili o na whaafaimu o fie I lea ngā I luma o le wheau mana ngā luenga ua sila I ai le te maa o le ngā luenga ma le kālesia ia e whape fo I le lolo o le kālesia e meise o le waai I se mea e mao popo a jili ai alo ma whanau o le kālesia ua o le luma na I lea o le kālesia I lea ngā I luma o le nganu ue whātasi. Peo na ini so tulanga peo na ei foi le kālesia. Ia peo na ini so tulanga peo na esi na pia ilo. Ia penko nisi la ho tulanga whapena. Ia me se foi nisi o vai taimi pātana whengai. Ia lea tani ai lima peo tulanga peo na iai. Ia whaia na ia tātou. Posiwa foi peo na māsani iai. Tasi na vai na imal tele lawa nisi so ngā tipu peo na tau whai. Ei foi e la tu lo vai a foi tulanga tau tipu.
ia pio vai nga umana ta tu te mana ta tu faia ia nai e lo fai lo mai ia na o lo so lo ko ka ia ai lenga te fo ia o le fa le ia fo o nisi o tu tino pe na ia ma ta na ta ma o le au te lo po le io a onga sa ia ta sina vai nga ia ona tu ata fai na ia fa le ia tin vai mo di lavo nisi o kulanga pio nei ia o i fo ta tu te lo ai le alu duma fo le kalesia ka ma popo vai nga ia pio nei tu la ia fa man mia tu o ko lo fa tu mo ngon sau sang fo ia ta to ia man ia ya pa manuia le tua le savalingo nei tu so fo lo so to ina man tina na luenga ma le ainga ia fa pe fo i le fonga le kalesia ta fale te tasio ta ku kalesia ia meso le lo le kalesia ia manuia tele on ke au mo na lo pa pe fo ia ta ku wo ase si mai ta to ma futa le ia manuia tele to so fo We wish you a happy new year. Happy New Year! Mai televise pia tino show, ia manuia na le tau tau fo. Wish you a happy new year.